gostiju. Evo, podržamo. Pozdravite sve prijatelje, medije koje nisam se dugo vidio. To mi je drago da se vidimo, da smo živi, da smo zdravi i daj Bože da na zdravlju služi. Tako da kažem, koristim priliku da kažem da sam zadovoljan da sam došao u Zagreb i kući i da mogu pozdraviti sve vas koji ste obilježili moju karijeru. Šta o utakmici mogu reći da smo mi jednostavno danas nekako bolji dan imali, da smo i obrano nekako malo čvršće igrali i da smo bili dosta koncentrirani. Iskoristili smo to što je domaćin promašio puno prilika, tako, ali mislim da čestitam mojim igračima, mislim da se sve uzme u obzir što se događalo na utakmici i budući da smo mi vodili cijelu utakmicu, mislim da ovaj put smo mi malo bili bolji, malo sretniji i malo bolji. Zašto ovako nije bilo protiv Celja, kod nas? Presudile su dvije stvari, po meni iskustvo igrača Metalurga, pogotovo Atman i Vugrinec i naših promašaja. Zaista bilo previše i promašali smo previše tih kontri i zicera da bi mogli dobiti ovako ozbiljnu ekipu kao što je Metalurga. Fantastično odigrali u odbrani, fantastičan Darko Stanić na golu koji je i ovaj put pokazao da je jedan od najboljih golmana u Europi. U napadu smo igrali dosta skoncentrisano sa malim brojem iznuđenih šuteva, dosta tečno i da je u tome bio ključ naše pobjede. Poželio bih sreću u daljem takmičenju ekipi, mladoj ekipi Zagreba i nadam se da ćemo mi nastaviti u ovom stilu i da ćemo nastaviti s pobjedama u svakoj ligi. Trebamo više kopirati stvari iz treninga, odlično treniramo, dobro radimo i to ne preslikavamo na utakmici. Jednostavno više koncentracije, ne bih rekao da nemamo volje, jednostavno taj šut, dosta u zadnjih par utakmica smo dosta loše šutirali, sad jednostavno skupiti glave, pripremiti se za sljedeći ogled u Metalurgu, pokušati to na neki način vratiti i koncentrirati se za dalje.